Muungami wa wodi tano cia Matungulu Cosmas Masesi ni wenda ikalima isio cia cheleni na Matungulu ya yulu medwe mengunu ivindani yikwi na mbua tanzie mwe ya kwisuviana na meisio ya mbuani kwa alama tuite kundukula kiwu kitindia niwa madhudhi ya maike yelele indi mesuvie kukuwani kiwu ayumbula kana silikali ya masako ni yiki ite mawala niome mwanyama kuthinikia mbanga cia kiwu ivindani ye ya mbua Boni Mutisia ni watumbanisia mauvo. Sio Matungulu ya yulu ndonyo sambu kuna cheleni na nguluni ndino ya kilumungi cha Matungulu ni mwasa kunikita muno ni mbua na nila yuwita mwaka muthelu na ndo ingi kwa sema wikalomo na mialio na yukutuwa na madhina mamo wa witi na waki ukingi kutonya lela mawikaloni mo na yuko Masesi ya menda enende kuenda enedhu wangunu evindani ya mbua na kwa nama ikaota ni madhina taya na matonya umanangi ya mondo mama kila muthenya na nundu na musimu wa mbua na idisi cheleni west and northward nugu ilana issues sha flooding no soto kakulio wenendi alama isiyo ni sinu ni mense kula kwa yake wukingi to the careful to avoid the issues that because out no binge iweke wo uchene na siasa ingi ya safety comes first. Vaibu kana serikali ya kaunti ya Masako ni umbanite kwa mondo lama tonyo melataya kuzala mondo lama wetu kadha mbunge ya kaunti ya Masako na ngwata ni ya memba mambunge ya kaunti ya Masako atuene ndi maeleta kuitela na kuisa ukunikane mondo mambua tekela chone kievi ndani yu isuri ya mungu nga maitu ebinda mbua no sudoku munobi kuzeda iko isie ando kana kwa ndo abinge iwe nikewu tambiye kumanda ando moga tutangiya okindu ito no so ya kwiten kwa uti ozuye kwa enendi na Matungulu na inde Masako eza wulu nundu ebinda ya mbua iso byana monona ngawa sewu kulaki sila na kulaki unga makingi ngi the county government nini se nitoyimba nitondo bailete in case of those emergencies NCMCs kana the county assembly ni must set aside some budget iletwe na utumwa kwa those emergencies lakini tiyo zo no to be kevu lezo no si yambanga si amuthembosu wale ni good Oto imenda inende kutumia vinde ya mbua na kulika miundani kuvanda no kana ukwatangetha na kusuwa na kuitila mbe kana itina maema ukwata kwethu mbua yende na kuwa yani dipati ya nduma Matungulu na nduma Masako vinde sio tibande nesa undu kwe na mbua ile ukita nduma na lumisinio inu awetaka na serikali ya kaunti ya Masako ni kwethu ikunikila malelo amana ngikie ndani ya mbua kwethu sio mingi sia Matungulu sia nangikamu no ila kwena mbua na kwa uyuma lelo matesa utemeka atweti no mbua nimeulika isunileta na kwata maendeleo mama lelo na kutethia enende ndino mondo moma ukui iye ta kaunti ya Masako mitu zile vile waleta otema na gavana alikilela na isi akera mungu at the end of the day national and county to serve the same common person kwa ugavana ni unite kutema malelo na yakati undu wa mbua ngaya ya tuwelu watu icheleni na north to the family nini sini sure kana mituke pishoneto ka gavana tutembe sio ni kuna tuidese siendu ime na inde ni mashu hata inyo sub county administrator wa Matungulu kile cho ndoki kuma Masako cho kita Matungulu tukwatiania na area MCS ndio ndo kuma mwene na nzela elite kaunti ya Masako Matungulu nyeni tobo ni Mutisia